Dang yai peteng ban bom ke Amerika bal ke Israel ke Iran hadu mentah kesengi ningkong. Keram kelon yap uwei hei sipa jong ke Iran. Bat klem la te la kamsyu kita gi Iron Dome jong ke Israel. Ya ki namding belak kerwit ke Iran bat ke Hezbollah. Penpau ikut kubor pada desisya bala mensau Mojtaba Khamenei haka estra jong ke Amerika bat ke Israel. Ka Amerika bat ke Israel kala yai peteng ban bom klem senge ya ke Iran hadu mentah kesengi ningkong. Haka ba ke Israel bat ke Amerika kala kerwidru ke estraj ya ke jaka hajan Governor Office Hatabris Northwest Iran. Bat bun teli ki weipat ki jaka kin tubru ya sau teli ki jaka penlang umpeniang jong ke Iran hapo Kerman Airport ha Iran. Kepala penlongru mentah kesengi ya wei hei sipa jong ke Iran IRGC Kolonel Majid Kasheti ban kelon yap no keram hak estraj jong ke Amerika. Ki kubor kilakam bau Donald Trump ula penpau ba ke Iran kelale ya ke bakla banjit Supreme Leader ya Mojtaba Khamenei. Bat hadu kadno sengi kadno benai unek namar ba ula don mentah ke jingsyak ketong hak Israel bat ke Amerika. Bat Mojtaba Khamenei ubala mensau hak estra jong ke Amerika bat ke Israel ula duna ru ya ke kemi ukpa ke kurim bat yalade ulangat hak jeng mensau. Ki kubor kila kamru bakan North Korea kelapa ya kita ki technical experts se Iran. Ban yarap ya kisipai jong ke Iran hak bayadai bat ki cyber attack ya ke Israel bat ke Amerika. Kad ba Secretary of War jong ke Amerika ula penpau bakat kum ke jingkren jong ke Donald Trump ula ong ba ke Amerika kelat temu mentah sabanle de kam ke crowd ting ya ke Iran. Bar ki kubor kila kamru pa Presiden Donald Trump ula donru war ke jing temu ban pa ya ki special force ki sipai ringkau sya Iran. Kad ban nakaling jong ke Iran kelayai berngam ya ke Amerika ba ke Israel da ke bakam ba ke Iran kam dunai kita ki tirtama. Bat kumno ban penkut ya kene katmaru ke Iran kelakam baka syong hakamon jongka. Bat ke Iran kelakam baka Iran mentaka don ya kita ki namding ki bala ban kerwit ya ke Israel. Kad ba ki namding ki bala kerwit ke Hezbollah kelayo ban kerwit ya kan nong ba Tel Aviv hakaba kita ki Iron Dome jong ke Israel ki mlasyu ban te lakam. Ka Amerika kelapa syusyu ya ki air defense system sya Middle East hakaba baro ki air defense system na South Korea ke Amerika kelara ane kelaweng no pan pak transfer sya Middle East banyada hakane katama. Kad ba ke Israel terkentaj mardor ya Mojtaba Khamenei kumutau Supreme Leader jong ke Iran. Hakaba ke Israel kelakam berkerensyai bakam peding dalalai ruem ya Mojtaba Khamenei ba undai kumutau Supreme Leader jong ke Iran. Kum taru ke ei kebandang janang ne syakmat tongen api kuwe barki kubor kebandang wan kublai sibur.